Kumnu peralak berok, sa sisian pat ngapdeng sngobhaya phi, syakani ke channel jonga khasi terka. To mintas ngi nginyeshat no dauni u chocolate cake. Kani kadeka eggless cake mo. Kani kadut kadai si kaduna banyak kesteng pela. Sa ailang ke vinegar si shamoy drit mo. Te sa up si pang 10 minit em tu. Kani pe kala long lang kum ni kala long kum kadhai te menta ngin sa ai kanika shini kabala de teliat steng pela kanika yang pade refine fila ban le de makhan ro kanika refine oil pade nga ai sau shamat bahe te ngin yaking shwa kum ni hadu bakandala long bha. Uni ude umaida si pela kaduna si shamoy mo. Kani pade kadeka corn flour si shamoy, baking powder si shamoy barit. Uni ude cocoa powder ar shamoy bahe. Te depan kenro shwai kini ki powder enama teng shit mi ke mo. Te sa khle jai kumne. Sa aidut sa kendian, sa ailang berkalni ka vanilla essence, si shamoy mo. Kaki bowl pade ngala depan kre lupa, ngala ai umpnyang napo ngala ta sa ai sa ka butter paper nalor. Timentang ngin yathep no akani. Kada adem nang tu pade ngin bo shispa 140 degree haka awan. Steng kenta temangi di ban check mo. Kat baka dang bi kato tekani kade ka ka pangala ada pan si pela tenga bo na lor pada da uwe ukhiu. Uni ude utu dark compound. Tengin yaking kum ni hadu bakandala ummo. Pekani kala long tingin ya weng no. Uni ukie gru ula long tingin ya check da ka nika toothpick pe kala clean kum ni am ka kam dampit telong kala long. Te mentangin ya penpai no da kala peja am ngide penpai pada dang klut judi ban le mo. Pekani kala long. Kala long spongy ba. Kementang ini ai kan ke coklat ke bangila depan kre. Adem nang ta sampai kan ke sini balik kumne nalor. Kani kala long. Kubli sibun bapilai pe kan ke video. Sngobha like subscribe but share.